Inside. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. U ovom klipu ću vam pokazati kako da instalirate custom recovery za telefon Sony Xperia Z Android verzije 4.4.2. U pitanju je dual recovery, što znači da sadrži Clockwork Mod Recovery i TeamWin Project Recovery. Ali pre nego što nastavite da gledate ovaj tutorial, morate se uvjeriti da je vaš telefon rootovan. Ako ne znate kako da rootujete vaš telefon, možete pogledati naš prethodni klip u kome je sve to detaljno objašnjeno. Pa da krenemo. Sve što treba da uradite jeste da odete na ovaj sajt. Link će biti u opisu videa. I da skinete ovaj fajl. Kad uđete na sajt, skidanje će automatski krenuti. Čekamo da se skine. Kada se skine, sve što treba da uradite jeste da otvorite ovaj zipovan fajl i ovaj folder što je u njemu da raspakujete bilo gde. Ja ću ovdje. Uđite u folder i samo ostavite tako. Sad, trebamo da priključimo naš telefon putem USB kabla. Evo ga. Kada to uradite, samo izađite iz ovoga i uključite ovaj fajl. Sada ćemo se prebaciti na telefon da vam pokažemo šta sljedeće treba da uradite. Evo nas na telefonu i sve što treba da uradimo na njemu jeste da odemo u podešavanja. Idemo na dole dok ne naiđemo na About Phone ili o telefonu. I gdje piše Build Number krenemo da kliknemo nekoliko puta. Kao što vidite, meni piše No Need You're a Developer, što znači da sam ja već otključio te opcije programera, ali vama će pisati da kliknete tipa još 2 put da biste ih otključili. Kada smo to uradili, vratimo se nazad i pojavit će nam se Developer Options ili opcije za programere. Uđemo tu i samo čekiramo ovo USB debugging. Ovako. I idemo OK. I to je... Evo nas ponovno na kompjuteru i sljedeće što ćemo raditi jeste pokrenut ćemo ovaj fajl pod imenom install. Kada ga pokrenete, vidjet ćete da imate da odabirate nekoliko metode. Mi biramo treću metodu koja glasi Installation on unrooted ROM using the double root method. To je naša metoda kojom smo prethodno rootovali naš telefon. Idemo Enter. Evo sada piše da je pokreće i waiting for device connect USB cable now. Kada konektujete USB kabel, pojavit će vam se ovo, Allow USB debugging. Kliknut ćemo OK. Evo kao što vidite sad on ga ubacuje, učitava. I evo, telefon se upravo rebootuje. I kao što vidite, installation finished, enjoy the recovery. Sada bi trebalo da nas bootuje u recovery, ako je sve kako treba. I evo ga, kao što vidite, bootovani smo recovery. Ovo je Clockwork Mod Recovery i samo ćemo kliknuti Reboot System Now da bi nam se pokrenuo telefon. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se tutorial dopao i u nekom od naših sljedećih tutoriala
pokazat ću vam kako da ubacite neki custom ROM, kako da on-rootujete telefon i još mnogo korisnih tutoriala. Pozdrav!